Kada bih ja definisao danas nezavisno novinarstvo, to je ono što danas možemo zvati društveno odgovorno novinarstvo. Da pogledate sve tačke gledišta, da nijedan način gledanja ne zanemarite, da budete fair i da uključite sva moguća mišljenja. Nisam siguran da je u Srbiji postojalo nezavisno novinarstvo i pre u tom smislu i da postoji sada. Šta znači, na primjer, nezavisni sindikat, to imali smo i tako nešto, to mislim, zbilja ne razumijem. Dakle, Vreme se nikad nije reklamiralo kao nezavisne novine, mi smo novine. Biti nezavisan nije jednostavno, ne sastoji se samo u tome da se vi nečemu suprotstavljate, da ste protiv nečeg, nego podrazumeva jednu konstruktivnu poziciju. Da ja rušim malo koncept emisije. Biti urednik u to vreme, dakle u vreme jedne jedine televizije koja je instrument vlasti, je podrazumevalo da si ti službenik vlasti. Početkom 90. godina, znači, Radio Beograd je igrao onu ulogu koja je bila namenjena i koju on rado prihvatio, a to je da bude dobošar politike Slobodana Miloševića. Recimo, bio neki Boža valuta, dobio je takav nadimak zato što je preprodavao devize po našem spratu. On je odmah prvi ustao i uz Miloševića stao, rekao da je to pravo vreme došlo za Srbiju i tako, i čovek je napredovao. Prosto mogli ste da nazadujete i napredujete u zavisnosti od toga da li ste za Miloševića ili ste protiv njega. Danas pre podne nastavljena sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije prekinuta kasno sinoć. Centralni komitet je jutros zapravo nastavio raspravu o predlogu svog predsjedništva da se Dragiša Pavlović razreši dužnosti člana predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Ključno je naravno u televiziji bila ta 8. sednica i to mračno nadigravanje između dela rukovodstva, odnosno informativnog programa, čiji je glavni odgovorni urednik bio Mihajlo Erić, koji prosto nije dozvoljavao da provala takvog vida nacionalizma zahvati i informativni program televizije Beograd, i to je čuveno posle 8. sednice. Mi smo imali onda jedno 5 meseci partijske sastanke svaku noć uveče od 8 po ujutru do 3-4. Ja se sećam da sam jedan put rekla Mihajlu Eriću na hodniku: podnesi više ostavku da nas ovako ne maltretiraju. On je rekao: ne, u mojoj biografiji mora da stoji da sam ja smenjen kod njih, a ne da sam ja njime dao ostavku. Recimo, ja sam imala zvanje komentatora, to je bilo najbolje plaćeno zvanje posle šefova. Onda su mi prvo skinuli na uredničko, koje je manje plaćeno, pa sa uredničkog na reporter, izveštač, i onda to je najniže nešto iznad početnika. Tada je već počelo u uređivačkoj politici najdirektnije mešanje, izbacio ovaj pasus, ubacio ovaj pasus. Tada smo se mi recimo izborili da idemo bez potpisa u emisije ukoliko se ne slažemo sa tekstom. Vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama,
One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Dobroveče, poštovani gledalci. Vidjeli ste trenutak odavanja počasti kosovskim junacima danas na spomen kompleksu Gazimestan, gde se oko 2 miliona ljudi okupilo na centralnoj svečanosti obeležavanja 6 vekova od bitke na Kosovu. Sad, Milošević je najpre prikazivan i ponuđen ljudima kao skroman čovek, običan čovek, asketa, naročito se naglašavalo to asketa. Tako da je i od nas u televiziji i u radiju, pretpostavljam, i u novinama, novinarima i reporterima naloženo da nipošto ne puštaju slike, niti da slikaju i snimaju Miloševića sa čašom u ruci, sa onim tompusom s kojim se kasnije slikao, pošto je on asketa, pa ne treba to da se vidi da je on i nekakav hedonista i sklon tako nekim običnim, kako da kažem, običnim stvarima koje obični ljudi vole. I mi to nismo davali. I drugo, novinari su bili, ono što sam ja shvatila odmah u početku, kaskaderi koji u opasnim ulogama nekada menjaju glavnog glumca. Pošto Milošević je, nažalost, bio samo jedan, po mišljenjima mnogih, onda ne može da se multiplikuje i onda je svako, kao novinar, kao akademik ili kao, ne znam, vojnik, u stvari glumio ulogu koja mu je bila namenjena već početkom 90. godina. Jedan strani komentator posle Londona je sarkastično postavio sljedeće pitanje. Zlostavljana, da li, oprostite, poštovani gledalci. Prvo ćemo imati drugi deo priloga sa posete predsjednika Miloševića koji nam upravo stigao. U redu, onda idemo tako. Da li je, kad bi Bosnu i Hercegovinu zlostavljala muslimanska Srbija ili Hrvatska, odgovor se sam po sebi podrazumeva, ne bi se ništa u svetu dogodilo. Pogledajte u ostalom Liban. Ono što je važno, RTS je ipak u to vreme bio rasadnik najboljih novinarskih televizijskih kadrova, s jedne strane. S druge strane, u RTS-u je osnovan prvi nezavisni sindikat. To je, kako bih rekao, prva jedna oazica ili jedan žižak otpora svemu tome. I to je bilo, koliko se nama činilo uticajno, to je bilo maleno. To nije imalo podršku nigde sa strane. Nije bilo, kako da kažem, institucija ili adresa nekog civilnog društva, građanskog društva koje bi se ili priključili ili to podržali. Bilo je pojedinaca. Otpor su pružali pojedinci. Pa danas mislim da je to bilo naivno jako. Mi smo osnovali sindikat taj, Laza Lalić je bio predsjednik, ja sam bila potpredsjednica sindikata, nama je prišlo negde između 800 i 1000 ljudi, a tad nas je bilo zaposleno, ja mislim, oko 6000, znači jedan manji broj je prišao nama. Tu su ljudi, kako da kažem, protestovali, bunili se, javno se deklarisali protiv toga svega, pokušavali da ometu taj režim u tim lošim namerama koje je imao i šta je radio, ali to nekog efekta naročitog nije bilo. U znak protesta što su Miloševićevci uradili to što su radili, što su zapravo istaknute nacionaliste tada već u novinarskim redovima postavili na rukovodeće funkcije, mi organizujemo demonstracije, odnosno takozvani Terazijski dnevnik u centru Beograda, zna se gde, kod Terazijske česme, i svake večeri tu se okupljaju novinari, izlaze građani, protestuje se, ne toliko protiv toga što se konkretno desilo, protestuje se zapravo protiv rata, protiv režima, protiv takvog stanja za koje se nije znalo, ali osjećalo da će ići u još gore i gore. Ja sam tada već faktički prešla u Jutel, iako zvanično nisam dala otkaz u RTS-u, ali bila sam nekoristan kadar. Meni je u profesionalnom smislu Jutel omogućio da govorim ono što mislim, što je jako važno za svakog od kolege novinara. Žao mi je što je na takav način pukao, a pukao je vrlo ružno. I mislim
ne sada sa ove distance, nego i tada kad smo se mi vratili, grupa koja je iz Beograda, mi smo putovali, mi nismo bili stalno u Sarajevu, mislim da je jako kasno nastao. Tako da su naravno prvi Slovenci ukinuli Jutel, emitovanje Jutela, pa Hrvati, pa Srbija, pa Bosna poslednja, odnosno on je već bio u nemogućnosti da se emituje jer ga je videlo samo Sarajevo. Evo, ovog trenutka primili smo vest da je Tanjugovu, da je Hrvatska televizija večeras u drugom dnevniku, to jest trećem ovom poslednjem, saopštila da je prema još neproverenim podacima u Borovu selu poginulo danas 15 policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske i 20 civila. Nema komentara. Staša, kako je u svetu? Naravno i u Jutelu nije bilo moguće izbeći ni te nacionalne podele. Jedan deo je zagovarao da mi ne smemo ništa kritično da govorimo o tadašnjem bošnjačkom rukovodstvu na čelu sa Alijom Izetbegovićem, a evo vreme će pokazati da mi oni koji smo hteli te pojave da kritikujemo tamo, bilo je moguće da kritikuješ Srbiju, Hrvatsku, ali kao mi smo ipak ovde, nemojmo tu sredinu da diramo, a onda smo se mi poludeli, nekolicina nas preko čega pa nismo pustili Beograda, ovde opet ne smemo ništa da govorimo. NTV Studio B je nastao iz radija Studio B koji je bio prvi, da kažem, slobodni, prozapadno orijentisani, muzički vrlo modern radio u ovom delu sveta i mislim da je taj radio rodio ideju prosto da se otvori taj novi medij i da se krene s televizijom. Na prijemu za Dan državnosti je tadašnji direktor obavestio Miloševića da će krenuti Studio B. Studio B je krenuo na dan Studija B, NTV Studio B, na dan kuće Studija B, to je bio 1. april 90. ali ugašen je posle sat i po, sat i 5 minuta i onda je propuštena politika, valjda prva da krene negde na Vidovdan, te 90. godine, a Studio B je negde 2 nedelje pred prve parlamentarne višestranačke izbore krenuo 16. novembra te 90. Sam radio B92 nastao je kao zbir niza inicijativa. Jedna je omladinska redakcija, jedna je dakle ta redakcija koja je imala jedno ozbiljno iskustvo u bavljanju novinarstvom, a koja se sastojala od ljudi koji su radili jako puno u omladinskoj štampi, to je u tim nekim alternativnim medijima. Ali unutar samog tog tima bilo je jako puno ljudi koji su bili aktivni u najrazličitijim pokretima. Dakle, jedan onako progresivni front je bio sadržan unutar samog B92, što je kasnije jako puno pomoglo da akumuliramo i angažujemo veoma veliku snagu i upravo iz tih pokreta sa kojima smo zajedno rasli. Mi smo prvo napravili B92 kao omladinski radio u čast Titovog rođendana. Onda smo se nešto posvađali unutar redakcije i onda, pošto je uvijek bila napetost između omladine Beograda i studenata Beograda, omladine kao opštijeg pojma, onda smo mi zahtevali da se i studentima da radio. I to je bilo jedna, kao kažem, politička odluka.
negde 87. godine Radio Pančevo počelo sa sada već svojim čuvenim, istorijskim i tako dalje, kako ih razni nazivaju, noćnim programima, gde tokom 4 godine prošlo preko 200 intelektualaca sa teritorije tadašnje Jugoslavije. Svi oni koji će 90-ih postati opozicija, gostovali su u tim noćnim programima. To napominjem zato što je to već negde odredilo kako će izgledati i naš program 90-ih. Paradoksalno, ali je istinito da je novi početak borbe bio zapravo onda kad su svi konstatovali da je to klinički mrtav list. I to vreme je na njegovo čelo došao Stanislav Staša Marinković, počeo je da okuplja ekipu, dosta dobru ekipu, istovremeno političke i partijske birokratije nisu nikako mogli da se obračunaju sa borbom, jer recimo ako su nas političari iz Sarajeva napadali, branili su nas oni iz Ljubljane, ako su nas napadali iz Beograda, što je najčešće bilo to, onda su nas branili u Zagrebu i tako dalje, sve samo ipak parčići onoga što se događalo dolazilo je pred čitaoce, dolazilo je pred javnost, uprkos svim pokušajima da se to spreči. I nama je tiraž dramatično počeo da raste, mislim da je sa nekih 10.000 protiv primjeraka stigo skoro do 200.000. U to vreme, ja moram priznati, ona je okupila sjajnu ekipu ljudi koji su bili otpadnici iz svih medija. Prosto su se okupili tu jer nisu imali gde da rade. Tu noć neću nikad zaboraviti, prvi put posle toliko godina blokade naša fudbalska reprezentacija te večer igrala sa Brazilom, kad su nam javili da su došli naoružani ljudi sa dugačkim cevima u zgradu borbe i da treba da se pojavimo tamo. I mi smo došlo jako puno sveta, naših prijatelja, kolega. Tada je bilo pokušaj da se napravi neki kompromis sa onima koji su tu upali, nije vredilo. Međutim, ono što je važno, to da smo i mi ostali u zgradi borbe. Tako da od sledećeg dana su počele da izlaze 2 borbe. Jedna borba koju je uređivao Dragutin Brčin, koga je poslao režim da sredi situaciju u borbi i koji su kasnije nazvali Brčinka. I druga je bila naša borba, koja se još uvijek zvala borba, ali smo morali čisto iz zakonskih razloga da stavljamo specijalno izdanje, vanredno izdanje, da se selimo iz štamparije u štampariju, jer je po tim štamparijama se pojavljivala policija, pretila im da će ih zatvoriti, da će im oduzeti mašine ako nastave da naštampaju. I to je trajalo, znači, negde do februara meseca kad smo počeli da izdajemo našu borbu. Ja se negde sredinom ili početkom 1994. godine, što se ne sjećam, dao otkaz u Policiji Ekspres i okupio jednu grupu pre svega istomišljenika, ne novinara, jer prosto to nisu bili ljudi koji su se bavili novinarstvom, nego jednostavno ljudi koji su mislili otprilike nekde na istim talasnim dužinama kao ja. Osnovni uređivački cilj vremena je bio da mi budemo profesionalne novine, da profesionalno odgovorimo na sve izazove na koje možemo, da kažemo popu pop, bobu bob, da dođemo do što više činjenica, da okupimo što veći broj mislećih ljudi koji bi mogli da pišu komentare, da analiziraju našu stvarnost. To je bilo vreme, ako tako mogu da kažem, strasti nezavisnosti, koja, međutim, ja mislim, nije nikada do kraja definisana. Taj period te strasne nezavisnosti se u tom smislu na neki način završio neuspehom. Malo je bilo tih stanica koje su zapravo bile, koje nisu bile pod kontrolom države. Šta postoje? B92, postoje Indeks. Ove lokalne stanice su uglavnom bile pod kontrolom lokalnih, tada socijalističkih vlasti. Pretpostavljam da je procena vlasti bila da će veća šteta nego korist biti da se gase takve stanice i da je to bio razlog da nas ostaje na miru. Inicijalni kapital za početak je tako što sam ja prodao svoja neka kola koja sam imao i onda smo krenuli u jednu avanturu koja, evo, kažem, traje već 15 godina.
mi smo jako puno truda ulagali. Zaista, da kažem, svim srcem pokušavali da stvorimo tu jednu nezavisnu televiziju koja bi bila drugačija od onoga što smo u to vreme gledali. Mi smo tada imali, ne zaboravite, samo radio-televiziju Beograd. I razume se da je neki impuls koji je postojao bio prilično jak i svi su ljudi sa dosta emocija i profesionalnog žara ulazili u taj posao, verujući da je on moguć. Kod većine ljudi, kod većine mojih kolega koji su onda krenuli da rade sa mnom, biti na drugoj strani je bilo pitanje časti, pitanje, kako da kažem, civilizacijskog opredeljenja. Mi smo imali naglašen moralni aspekt prema problemima u društvu. Znate, to je jedno vreme grabeži, ubrzanih tranzicionih tokova i to, i mi smo zauzeli negde poziciju poštovanja nekih moralnih vrednosti, iz čega je proizašlo i naše insistiranje na tome da uvijek podržimo slabijeg u bilo kojoj vrsti obračuna, čak od političkih do nekih drugih. Čitava naša ta borba za demokratizaciju medija sastojala se u tome da ljudima damo mogućnost da imaju pravu informaciju. I osnovni moto i televizije Trstenik i televizije Pirot kasnije je bio taj da ljudima damo činjenice, a da će oni umeti da prepoznaju šta je istina. Mislim da smo mi daleko najhomogenija redakcija koja je postojala na ovim prostorima i sada ja mislim da ima, na primjer, 8 ljudi od onih koji su učestvovali u osnivanju B92 u kući trenutno i jako puno ljudi koji su tih godina, 90. 91. godine, došli u naše kući. Tako da je to nešto što je pomoglo da se očuva ta bazična autentičnost koja je nastala negde u martu 89. godine kada smo sedeli i razgovarali o uređivačkoj politici i kada smo se dogovorili da ta uređivačka politika bude snažno vezana za univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Mislim da je takođe ilustrativno za rad na 92-ci reći da je samo jedna nenormalna energija, želja za promenom i ideali mogla da poveže toliko ljudi koji su došli sa različitih strana, uglavnom jako dobrih novinara koji više nisu mogli da rade na profesionalni način u kućama u kojima su do tada radili. Znate za radio B92? Da. Evo slušate mi? Povremeno, malo je tu redko. Slušate B92? Koje emisije slušate od njih? A što smeš, izvini, smešno? Šta ubodem, šta znam. Šta ubodeš? Da li vi slušate B92? Šta? Radio B92. Šta vam je to? Šta kažete? Ja kad upalim radio, šta bude, ja to slušam. Pa šta bude vi? Gde budu narodnjaci, to slušam. A šta vi slušate, izvinite? Šta slušam? Radio Beograd, televiziju gledam. Jer slušate vi B92? Ne slušam. Ne slušate? Slušam samo prvi program. Samo prvi program? Da, tako mi stoji radio na to namješteni, to pali mi tako. Nemojte ni da ih slušate. Znam što slušam, ali šta da mu radim? Hvala gospodin. Da. Šta treba da slušam? Ovo što slušam ili da... To što slušate, oni su opasni ti sa B92.